Kani gadega Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin bau ba pencengahan NCM, ulah herno na kesyuki kumu Chief Executive Member, jong Kakasi Hills Autonomous District Council, henen kasni kasyipau tereng unaitung. Lasai kasni pat kakar artereng, on sapelong yaka election banjet temai, ya u neka MDC ban shimti yakani kesyuki. Kani ke election lasai kasni kakar artereng unaitung, kan long hakapor arbaje kanop haisngi. Bagi kertong gibel tap kerteng banyakon ya kesyuki CM kikentop yo ba HS Sela naka kenhon Khasi Hills Democratic Alliance bat ke Kongres Mary Kharpuri naka People's Democratic Alliance ka kenhon ya sanrap lang ke HDA kat hadu menta kadan khandrengot ki MDC baro bakentop ya sawngot naka seng National People's Party sangot naka United Democratic Party laingot naka Hill State People's Democratic Party laingot naka People's Democratic Front bat waipat uday MDC Klemseng kat baki kat arngot ki weipat ki MDC kidan syakaliang jong Kongres Mary Kharpuri kabalaweng no iru ilade na kekenhon senrap ki HDA banyakon yakani kesyuki CM ka lalong siya gajing lungo ka background tan ti por ngirung lang berkhoi ti nomor ba minin dang rai lang tu po ka gidon kan nyungut untuk lang yai Kongres Mary Kharpuri ti dala appointment na kamera secretary iri ongan file nomination ting I solongo ginamut try jingwan jung igalomba yawan lang naga KHADA kan nyungut ngili kren baga kam ka dong ka bodon kam hadu kata bangin haban yatli naga benta ki misrule high handedness ki financial irregularities jongka kani ke isi ke blad ti maki gila sha victimize adu sutu show ti jinsha de maki bahak madu bodon ka problem ti tende mentan tu par ngi iba ila file naka PDF ti yung mungkin le yung file kuno yang file PDF mo kuno ta ti la susana ta gajing lingo ti kata kami nilai ti ngim tip dan dai rem ka shalom iba ti ngim din hapo ka meeting jongi haka I dan ni ba Antonio di secretary jongka KHDA Khasi Hills Democratic Alliance di secretary ba iba Salim Langyang IDI chairman ini tu mi hindat ke ika prosedur bangile ni mo porba na benta banjit nak kan nyomut ya penuh kandidat dari kursi ya basically ajeng ya keren bin gelombek nama bangila etli kan nyomut kat tu nalu bai sedang kan nom bania penklem yo pencan ni etli melon kawai ke tim ka PhD kum ki baya sunrok parti ultimately hamenen apor ke jingye je CM ningkong kladon ka proposal ba kitchet have secret ballot ya no ino candidate upa wa ban ya kun ya kapo CM rekado ka wa ka poi ka rai da ke jingye menjor lang balo kan nyumut ni ai open offer ba ya baro manu ba ban offer ya la dia ban long CM supa project hidala dia man project manu lani da kiwe lani da ka party ne da no ngi kham don kata namal bele misungku para dan ka jing projection na ka party lani na ki perlok ki dia propose kandan ka jing pa ya pra te khadu menen hi ka sulong be pa kino ko ban long si yang propose hidala dia dan ngin serai bat kitu ki ba propose la dia misungku haba pila propose dia pensa tabut ya la dia kita kita propose kita orang ba long CM kita contest ya ka post CM dan ngin adap kita adap permi kita teng baru waktu kita berni nak sebab ngin saya show meni discuss para MDC bangin yang disebutkan into kajingnya suatu jengmun bangin jeno dapat yang kita kiba ya baya offer yang dia long CM ngai khadu wahi ka jingnya rai menen wadi kongres dala dia rungi sampai berkat dan kata jing tunggu belum siap apa yang ada offer lu kata menerima tasni pengi solungo bagi one file ya ka nomination na po ka PDA nam tak ni ka post siam ni to ni ka jing start jung I dan ka jong calculation ndre nga sumo manong ba na kailangan jung ni klem khanglat itu inu anybody was given a chance ban proposal di ba
in contested procedure. Kini ketika AD rules Assam and Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Councils Rules 1951 as amended. Jadi ketika Rule 25 voting in District Council. Hakan kul kom ke voting at District Council kan yai. Save as otherwise provided in the Constitution, kemudian ke Constitution, and in these rules all question at any sitting of a District Council shall be determined by majority of votes of the members present and voting, other than the chairman or person acting as such. The chairman or person acting as such shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. Ya kan ini praktis kalau jahat sistem arajasan mengenai election CM. Ngayo khasan vote di penen juga yo khasan formalnya. Di kemudian aku kendai. Kemudian bau chairman kelembut. Di mentah ni ruh ni kwa ban syai kedar nakaliang jong chairman wa uniak bitik harga rule jong ka arsan. Kada banding kong bapelong yang aku ni ba ngan file ka ni nomination hadir na ba PV bangaladon ba koy kanon. Namar ba Shobanjit yo CM ro ngai kaladon ka division happening jong UDP but APP de nilai da koy kasur ka ba ninjit hadian ba menen mo ila resign no i ba PNCM dan CM tinggal berkat bangin yo tau leader bangin yo jit unanimously along consensus leader te hendai ka papeling opat ka bangai iba nakawai ka alliance kidon ki contenders kumba almut laimut penban te lamut ban ye jit yo tau leader uban sa wan ban yakun ya ka mo ya ka ni ka post CM on the floor of the house through voting penban takani ken ka penartatin ya nga namar ba lada kadon da ka voting ka banjit yung tau leader telai i bakala don lupa ka gilalong divided tenre habangi don hakakan hon habangi yung inform ke isi ni don kam ka stability ta I feel ba shwa banjit yung CM ro kam don ka stability ti I fear kan ba hadin bandal ajit yung CM ro habakim don ka jinga sutu jemoti obviously ngatharai kanum ne hi kana ka isi and we have only 6 months left. But all of us bangin hab and let feel bangin hab bangin let bangin yakun biang yakni kondisi kapanwan and on top of that yi bahang ni habo desa council kidang bon ki kam ki jongi ki banang long pending mo ki issue ki ba kumba piwi ke issue ka wai lile ka ba day ha kani ka thamator ka bangai I ho nakaliang ka joka pidi ka bangaru ngadon lang ka po ka balaya thmu ka ba mo ban penbet yakani ka kandrung ka kandram ke issue ba pinong hai pede ki kle long sanshar ki bill ki jongi ki badang sa ki bon ki issue ki ba mo ki badang long pending kumbong no then 6 months mas mo ba kita 6 months we shouldn't waste time dengan I haba hang ni shwa banjit you leader kaladon kata ka division to I don't know what will happen jadi hang ni kum kalong kami ngarai kut sunan ba ngani khuni daladi ngasngo bangi don kam kata ka ngide benyo ya kita ki banyalam ya ka KHDC ki badon kata ka jingitib lam shoning ko badon ka responsibility namar nga I ha ki por ki balale dro ki bonstang ki kenrom sudah tikum ko ka long kami nga rai kut bet banga kwa banga ni kuni kani ka po CM namar balay nga kwa banwan ra shoning ko ka stability bat pen khoj bat pen bet lot ya ki kenrom ki badon hang ni apo ka KHDC bat nga kerpat hiru mo mga longkom ko ay long kami alese nakatu ko ay kalyang ro kinailam ka jing kasyanya nga ba lada kiru kidon kata ka responsibility kung ba jekra nakapor siya kapor kabanya tre by cop na banta ka kam namar we are here for the people we are not here for our own self interest ngawan hang ni nadu basdang nadu ar hachar shipo kum KMDC ngawan be dakani ka we ka intention but I am here for the people, I'm here for the council, I'm here for the state as a whole, but yakari baka benriu nrei hakini kisnem ki bangalaya ilanti kadon ki kapalong pinsusi nga kum kanong mikmat
bangayui bakam don show kam kata na marka buon stang ka jinglong ka selfishness don show kata ka banong ban perkhat na benta ki we la long tang na benta ka interest la jong but I fear balada day tang na benta ka interest la jong shano ka riba ka jat ban riba jong kan poi Kuran sekarang bawa pencegahan yang kata kaji dan kampaklah kata pisah. Yes. Lalu pisah aja komisian penyelesaian pulau penonton bon di bon faktor kemudian. Yes. Kung mga laya nga ka principal ka jong I will never change.